Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo Nkhabela News vha tshi khou vhalelwa anga mulalo Mbango Matoma vha thetshelesi a Richard ndi ṅwaha muswa vha sedzulusi u bva kha ḽa Canada vha ri vho wana uri tshanduko dza makole dzi a thusa u fhungudza mufhiso musi zwa vhubvisa geze zwi khou bvela phanḓa na u gonyisa temperature u balangana ha makole zwi fhungudza nyana tshikalo tsha mufhiso wo edzeaho tsini na shangoni. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Nature. Kha tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Science Advances, tshigwada tsha vhorasaintsi vha ḓitshakha tsho tumbula masalela a dindingwe ḽa mahaḓa ḽo tou thoma ngei shangoni ḽa Portugal na shangoni ḽa China. Vha ri masalela a ḓo vha thusa u pfesesa ḓivhazwakale ya vhubvelele ha ulu lushaka lwa madindingwe a mahaḓa a khomboni ya u sa tsha wanala ḽifhasini. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri vha sedzulusi u bva kha ḽa Canada vha ri vho wana uri tshanduko dza makole dzi a thusa u fhungudza mufhiso. Nṋe na vhone a ri dovhe hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. A ḓo vha mafhelo a vhege yavhuḓi a thiri kwaṱa.